ngasi numida wairam phonghiba tuan manipuri sifong amasum thokiba thawdo wathok digi maru oibe I pausing khongasaraga manipur top channel gi maike digi myamna thamjagi ahanbada mikhal gi numit hongdok pinaba sirol thagadori thangja numiki mikhal numit hongdok piu ukal tangka ani thona pangthokadaba taraga nithoi suba manipur legislative assembly mikhal gi numit hongdok hongjin tawduna nauna matam leblak pa sida ani suba tangka ki march manga numit asida mikhal pangthoknaba matam lebliba se atopa numit amada hongdok piu haina umang lai kan apon malup ukal gi convener m manitor na thadorok pasirol amana phongdorok pagaloinana numit asi atopa numit amada hongdoknaba mari leinaba singda se thakadori Sirol Sinhai Satnavigi Aruba Thoram Pangthoknariba numit asida Election Commission of India na nauna mikhal gi matam lepsilakpa asi furup asigi satnavi khangdaba amadi ikai khumna bidabani March manga thangja numit asi maitai singna imung manung khudingmakki leikai khudingmakki khun khudingmakki amadi leibakki oina ayet apan thoktanaba awa ana tahanbidanaba saroi khangduna dinadai laitanabigi thoram ama oiriba saroi khangba pangthokpa numini lamda thangja ahanba masum aroibada awai akhum tawduna saroi khangmagi thoram si satnabigi thoram ama oina nungningsingba thoktraba matamdagi pangthoktuna lakliba laithau tinthaugi oiba thoramni asigumba laigi tingi amadi satnabigi oiba kaiba yadraba numit asida ECI na election gi matam lepsiliba si amu hana khana bibaga loinana atopa numit amada hongdokpiba mathau tai hana sa phongdokhi atopa paw manamo BJP की सिर्फ स्पोकपर्सन बिजोय पार्टी दगी सही तरु तांथोखरे BJP दी मी सिजनब लोयरग लांगथोकप पार्टी ने बिजोय डिप्यूटी सीएम जॉय कुमार नापसागी सेंग केजी अहुम येनबद वायरल सतखिबा मिसकनी मियामना वाखल तारगा तौरगा बोट पीवीयू सुरेश BJP की सिर्फ स्पोकपर्सन CS बिजोय पार्टी दगी सही तरु तांथोरखरे अमरमदा भारतीय जनता पार्टी BJP हाइरिबा पॉलिटिकल पार्टी असिदी मी सिंग सिजनब याब सिजनरबा मतुंग कोना लांगथोकिबा पार्टी नि हाइना BJP दगी तांथोकपिरकलबा हाना पार्टी की स्पोकपर्सन ओइरंबा सोंगथाम बिजोयना पाउमिसिंगदा फोंगदोखरे BJP असे हौजिक मी सिजनरगा लांगथोकपि कल्चर लै अदुना BJP दा हौजिक निंगबा कायरगा लैरिबसिंग असि मखाताना लैरनो पार्टी असी सिजनब लोयरगा लांगथोकपा पार्टी ने लोयना थोंगक्लो अदगुदुगा आइखोय असेंगबा BJP मयाम पुल्लिबा JDU दा पुलसी उरिपोक की कैंडिडेट मरी की मनुंग कांग्रेस की मिरेप महानंदसु नुंगसीबगा लोइना केंद्र सिदा मिरेप अनि मैथीबा पीबदा मतेंग पांगनाबा महानंददा अपील तोरखली उरिपोक केंद्र दा JDU की मिरेप ओइरिबा खुमुंगमयुम सुरेश नहाय पाबुंग बिजोय BJP दगी एक्सपेल तौरकपा सि नुंगाइतबा फोंदोक्सरी उरिपोक माइकेदि येंगलुबदा बिजोयगुंबा अमना एंगोंदा सगोलकपा हाइबसि मिखल असिदा सोइदना माइ पाकपदा असौबा मतेंग ओइरगनी केंद्र सिदा मरु ओइना मणिपुर दा पाबुंग बिजोय खंगदबा मी लेरमलोय मिखल सिदा उरिपोक की मियामना करंबा मी सिंगनो हाइबदु मेक सिंगना ताकनी मरमदि उरिपोक ता मपुनसिदा अहानबा बोट थादागदौरिबा नुपा अमा बोट कहनबा हाइबसि उरिपोक मियामगी माइथि बोयगनी अदुगी सुमथकता डिप्यूटी CM सु नपसागी सेंग येनथोकपदा केजी अहुम पीबदा वायरल सख्रबा मिसकनी अदुना केंद्र सिदा मियामना बोट थादबा मतमदा केंद्र सिगी कैंडिडेट मरी असि फजना नैनरगा बोट थादबियु पाबुंग बिजोयगुंबा मसक नायबा मिसा अमना आइगिदमक चोंथोकपिरकपा हाइबसि केंद्र सिगी मियाम मिट माइ पांगबा मतम ओइरब्रा खल्ले हाइरि हेनसु पाउसना फोंदोरखली मागना मखाताना हाइ BJP न टिकेट पीदबगी मतांगना पार्टी असिगी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिंग मखोगी थौरमदा सिजनबिरमद्रबदि करिगी साउदुइनो हाइना हंगलदुना मणिपुर की BJP असिना पार्टी की मपानगी लुसिंगबु लाकनि लुपा लिसिंग मरी पुथुरौ मंगा पुथुरौ सेल यामना पुथोकपा थंबालगी मरका यामना थेटपदुना टिकेट फंगनी हाइकिबदु हौजिक्ति करि थोगले BJP ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेट सिंग सिजनबा याब सिजनरगा सेल तिंगबा याब तिंगहली अदुगा टिकेट पिबिदना लांथोकलंबनी हौजिक JDU की मेरे ओइरिबा सुरेशना उरिपोक युंगबा फिराल मयाम युंखी अदुबु माक टिकेट फंखिदि टिकेट पीगदबा सही अमा वालिंगैदा लेंगा असि कन्नबा मनुंगदा हाना प्लान तौरगा लेरमी लेंगा कनबदा यावबा आरकी इमुगा हेनरिगा टिकेट पीखिबा असिदि याय अदुगा आई यावना टिकेट पीखिदबा सिंग असिदि लेंगा थुगाइबदा यावखिब्रा हाइना हंगलदुना डबल स्टैंडर्ड ओइबिगनो हाइनासु पाउसना मखाताना फोंदोखि अतोपा पाव मना इंडो म्यांमार बॉर्डर नुमै कापनाखरे बॉर्डर पिलर नंबर 78 मोरेगी
Sunrise Ground gi mayoknabada leiba Myanmar gi manungchana leiba Namfalong market meyada ngasi numidang wairam pung 4:45 satpa matamda sakhangdaba masil aman mamongna numai kapnakhre hari thaudo si matangna phangba paunai thaudo thokliba mafam adu border ga yamna nakna thokpa thaudo oibana mana adu waida leirama miyam mi paiba phonakhi nakal ani gi marakta saurakna pungkhai maram akan mamongda numai kapnakhi adubu thaudo adu mi simina yawbgi paudi fangde haina su phungdorakli Atopa Paumana, Education Minister Rajena Affidavit Lan Isle, Board Karaklabasu MLA from the Gi Soidana Tatlagani, Mirep Singh. Lakadori Bataragani to Suba Manipur Legislative Assembly election that Lamsang Kendra BJP Gi Mirep Oigadoriba, House Education Minister Suoriba S. Rajan Gi Affidavita Lan Isle. Karigumba Rajena Board Karaklabasu MLA from the Gi Soidana Tatkani, Maramaduna, Kendra Gi Miamna Rajenda Board. Thadabiraganu Rajen gi asingba BA pass tawkibagi sayedu miyamgi mafamda sengdokpiyu haina lamsang kendra da mirep oiribasingna phongdokre lamsang kendra gi congress candidate ligmabam manibabu NPP candidate pukrambam sumati JDU candidate khundrakum kanba amadi independent candidate Arambam Karamjitna Puna Sinduna ngasi Manipur Press Cup the Pangthokpa Pawgi mifam amada mathaki wafam asi phongdok laduna S Rajan gi affidavit adu lale habiki khudam sangdamsu pawmi singi mamangna puthokduna utki pawgi mifam aduda INC candidate Lagmabam Manibabun hai lakadoriba election asigidam nomination file toraba matungna scrutiny tawki maduda Mani Minister Rajan gi nomination paper adu scrutiny tarakpa matamda yaningdabagi objection tawki maramdi mahaki affidavita mahaki khwaidigi wangwa education qualification asi BA oi sahina 1988 ta YK college tagi pass tarakhi haina pali kumza english ngani ga taraga tare election mahaki khwaidigi wangwa qualification asi 1992 da pass tawi haina yauki kumza english ngani ga tare ki general election da amuk 1985 ta pass tawi haina iki Maki education qualification amata mana ramdre masida sunatana English ingani ga taret amati English ingani ga taraga ni thoida mahaki mapa si surakhabam nila hairambadagi English ingani ga taraga taret surakhabam yaimabi haina palli basi yaningde adoption oirabasu affidavit yawgadabani madusu yawde Rajan gi sayasi su English ingani ga taraga ni thoida yangai gu humdoi pallaga English ingani ga taraga taretana yangai gi ni thoi palli Handakina amuk yang hai ketaret pali FIR case ama English ngani ga tareta lerami FIR asisu criminal case kini adubo haukiba tam singi election singda puthorokhide handak ta puthorokhibani maramaduna S Rajan gi affidavit asi aranba ngak to oire minister MLA amana lana haijilaga miyam gi mihut oirabadi miyamna su yaningloi RO na khudakta FIR file tawgadaba su tawde maramaduna RO gi mathakta high court file torogani haina su phungdokhi Karigumba S Rajan election Karaglabasu High Court election file togani Masida Sumhak Suksoi Soidana MLA from Tatkani Mamangnasu Aranba information Piduna MLA Karakiba Singh Tatkibagi Kudam Kalakre Matam Kragi Mamangna certificate Tahore Habigi Poxy the Funky certificate Tahore Banina duplicate certificate Pigadabani Adobo Asiguma certificate Asi BJP gi higher authority na pressure to Rockpadagi Pikipani Habigi Pox study Huralaga MLA Karakalaga Leba Asi Karida Fagani, Mana Hausi Haziliba affidavit Asida MLA Karaklabasu Susoi Sudana Takani, MLA Oibigi Kudung Zapa Fangloi, Maramaduna, Lamsang Kendra Gimiam Asigum Huran Magitong Satariba, Rajenda Bot Suka, Sukta Tadabira no Highness of Mirep Sing Asina Fondoke. Lushila Poina Topa Mana Mezoram da Mitay Masani Hatkipagi Tagdog Gang Sinbinaba, WMC in Mezoram Gisiam the Hijakre. Assam ki Kasar district leiba mitai masani bu Mizoram da hatkipagi thaudo aduga mari leina wall mighty council WMC ki chairman Hagruzam Nabasyam na Mizoram ki minister da ayibasi role thaduna yengsinbina baijakre WMC na thakibasi role adugi matungina Mizoram da hatok pikhibani haiba mi ani ado Assam ki Kasar district gi gari gi driver oiba Kaisam Pravin amadi helper Namram Nipeni hari Marala Ijadraba Misa Mane Hananabaki Satakeba Aron Malalonga Manipur Ladiva Mizo Lising Kara Siki Wakalda insecurity weba Wakalon Pokalapayai Maramasina North East Ladiva Mipungudimaki Yanglaga Taudo Dugi Matanga Akanami Yang Sangina Batubu Matamda Marala Mahat Mihat Passing Dugi Mataka Sapsaba Oil to Hainasu Wapam Tamki Hadi
ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯤꯜ ꯊꯥꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯀꯗꯧꯔꯤꯕ ꯖꯋꯥꯍꯔ ꯅꯕꯣꯗꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯂꯌꯥꯒꯤ ꯑꯦꯟꯇ꯭ꯔꯥꯟꯁ ꯑꯦꯛꯖꯥꯝꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯉꯝꯅꯕ ꯕꯦꯛꯇꯔ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯅ ꯑꯣꯟꯂꯥꯏꯟ ꯀ꯭ꯔꯥꯁ ꯀꯣꯔꯁ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯦꯁ 6 ꯑꯃꯁꯨꯡ 9 ꯍꯧꯖꯒꯗꯧꯔꯤ꯫ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ ꯇꯥꯔꯤꯛ 19 ꯍꯧꯖꯒꯗꯧꯕ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤ ꯅꯨꯃꯤꯠ 45 ꯆꯨꯞꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯆꯒꯅꯤ꯫ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯠ ꯐꯦꯁꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯛꯇꯗꯒꯤ ꯌꯥꯎꯕ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯔꯁ ꯑꯁꯤꯗ ꯌꯥꯎꯕꯤꯍꯧꯗꯨꯅ ꯅꯕꯣꯗꯌꯥꯗ ꯑꯦꯗꯃꯤꯁꯟ ꯐꯪꯍꯧꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯍꯧ꯫ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯇ꯭ꯌꯨꯇꯣꯔꯤꯌꯦꯜꯁ ꯑꯁꯤꯅ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ 10 ꯕꯣꯁꯦꯝꯒꯤ ꯔꯤꯒꯨꯂꯔ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯀꯣꯔꯁꯁꯨ ꯐꯦꯕ꯭ꯔꯨꯋꯥꯔꯤ 19 ꯍꯧꯖꯒꯅꯤ꯫ ꯑꯀꯨꯞꯄ ꯃꯔꯣꯜꯒꯤꯗꯃꯛ ꯄꯤꯖꯔꯤꯕ ꯀꯣꯟꯇꯦꯛ ꯗꯤꯇꯦꯜꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯗ ꯄꯥꯎ ꯐꯥꯎꯕꯤꯌꯨ꯫